Kwathi Jakobe ngesikhathi abalekela umnakabo Esawu, abaleka waconza eHarani, wakhanza emasango asavaliwe ngoba bese kusebusuku. Kepha iBhayibheli lisitshela ukuthi khona lapha esigangeni ngesikhathi avalelwe angakhoni kungena, kwaba lithuba lakhe lekuthola sembulo saNkulunkulu. Ngesikhathi kuvaleke umnyango, lizulu lavuleka. Noma bekungathiwa iminyango leminengi ivalekile, kepha ngineliqiniso kude lokuyawuvala umnyango wasezulwini. Kwangathi iminyango levalekile beyingenda kuvuleke lizulu, uve uNkulunkulu akhuluma nawe kulelo hlane. Nasi ngwaselisuku sakavuka udle, angikufunzele ngikuhlephulele kuJona sahluko 1 verse 2 na verse 3. Hamba uye eNiniva, idolobha lelikhulu, ufike umemetele kubantu balo uthi bubi babo sebenyukele kimi. Kepha Jona wesuka waconza eThashishi, wehlela eJopha. Lapho efika wakhokha imali yekwekhwela, wagibela umkhumbi waya eThashishi, ngicela unake amagama-ke, abalekela Simakathe. Naye inceku yenkosi umprofethi uyabaleka. Ekubalekeni kwakhe Jona ungena uthola nemkhumbi futhi nemali unayo yekubhadala. Uyathi mawubaleka, mangabe kunento uNkulunkulu lafuna ukuthi uyende, lokukabi Sathane uyakupha nemkhumbi wekubaleka. Sathane uyakupha emacebo kuthi ulibalekele liplane laNkulunkulu. Ube netizathu kuthi lokhu ngeke ukwendeleni. Angibekise nje, bese uba nebhizi ngelanga uthunywa ukuthi naku lekumele ukwende kumbe naku lekumele uthunywe kubo. Uthunywe libandla noma uthunywe yingceku. Kepha tizathu usheshe utithole, tisheshe tivele nje. Umkhumbi lomubi uyakulungisela kuze ungende inthando yaNkulunkulu. Angicela unake-ke nekukhumbuda ukuthi uyakhumbula ukuthi labantu laba bagcina bavelelwa siphepho la elwandle. Laba ngazi ukuthi bosomabhizinisi balomkhumbi. Kwabita ukuthi makuvela lesiphepho lebe sifuna kuphahlada lomkhumbi, balahle itinto tabo emandini elwandle. Bantu balahlekelwa ibhizinisi ngenxa yemuntu lobalekako. Kungendeka ukhanze utihlanganisa nemuntu lobalekela kwenta lokutsite lokuseluhlelweni lwaNkulunkulu. Noma wena bewukahle, noma bewusebenta kahle, noma bewusemsebentini, kepha nje kwasonzela nangiJona lobalekela lokuseluhlelweni lwaNkulunkulu, kucala nawe bese uyalahlekelwa. Asibathanze bonke bantu, asiphile nabo bonke bantu, kepha kufuneka wathi ngalesinye isikhathi ukuthi yini ngathi kunemoya waJona la. Bese uNkulunkulu lophana umoya wekwembuleleka uyakupha kuthi yini longayenda kuze wehlukane nanangu umoya waJona. Kulokunye ungehlukana nemuntu kepha umoya wakhe ube nawo. Kulokunye ungaba naye umuntu kepha lo moya webuJona uncamuke. Timo tethu ngeke tifanane. Emshadweni nje ngeke uthi angehlukane nanangiJona. Kepha ngemoya wekwembuleleka uNkulunkulu angakuphi inhlakanipho ukuthi lo moya webuJona wekubalekela luhlelo lwaNkulunkulu ungawenda njani kuze kulolo lwandle, kulolo hambo
ube nekuthula noma imimoya ikhona. Amen.